Yawang tulog yung bataang ram gamata. Kahon, pre. Sama noy. Mata na kay matugtag balik. Sabo ka noy oy. Kabo kang natulog ning taw. Wala po kay batasan pod. Ay muram kag nagbata na tugod. Ang kanay mo mata, gana. Sus. Wala jud buot oh. Sa may tuyo mo diri gud noy Pablo. Ana mo gunidong, di ba pag una ikaw may nanglan ako. Karon ako na po may nanglan nimo. Unsa mo gud kay ikalagad mo noy? Sus dong, wa pa kay kilay ubok, ilinggig ka. Nanaway. Katagas lag batiis, dako lag bungkol, margamil. Munang ulitong tigulang ka, wala minyo, agam. Matay dong, purte na sigang panaway na ko gyud. Di man nimo atong content ko nga magsinawayay ta dire. Atong content kay kuyugang ko mo baligya ni cellphone dito. Na, Dugay sa mo ni tail noy oy. Tara. na, Eh hapon na ra ba? tara gani. Bilog na din akong nangka. Asa ko. Noy! Uy, gakuyog na po lagi mga banggiitang mangilaray lagi. Asa na po mga mangilad ron? With costume pa. Ha, sosyal yung mga bataan eh. Ay, dili, noy, unam tong video na to. Tanay, baligyan ang ko yung cellphone ba? Paita ko'y bugas mo lagi, noy. Aw, bao ba? Naman ko na cellphone mo? Kinawat na. Kinawat pala sa daas buang oh. Ay taes kilid. Mura jug ilin oh. Batian. Palita na ni Nibe. Okay, bugas lagi lumuha lagi ron. Kana istoryahan di jud ko pasapol nyo dong. Bahala no, ulit no. Adi ka, noy. Ano yan lang ang bakos niyo? Mas barato pa yung cellphone, noy. Hindi na, noy. Butabot lang ba? Di na lagi ko magpailan yun noy Pablo. Mayay lang ka. Yay ko. Lakat ng bakbak ng ilina karon. Bitaw noy Pablo, ay magsamok na ko dire be. Ato mong irning kay dagan tong kwarta ron gikan to syudad. Ay kung samok ka dire kay nap utol ng bakbak ni putang kauban mo ron. Oh, mau ba, noy? Sige, agi na, Miki. Hapon na. Bukan tagbaba. Kumparing Irne! Pare! Oy, kumusta na? Ganiyar kung pagpangita mo ito na aron, di ka dire? Kaya ko tuyo mo, pre? Saan, pre? Bigyan ako ng cellphone ba? Brato ra na, pre. 5 mil lang, pre. Oh. May pambugas lagi. Sa kuno. Masulay. Ay, burikat na butterfly. Bila man eh. Sound effect, ano? Pila ni? 5 mil lang, pre. Matay mahala na pre oy. Buat na bugas, pre. Oh, 5 mil lang, pre. 1,800 pre. Dakuar. Pagkangyo mo, pre. 3 lang, 3 mil. Matay. Wala sige kwarta ron ito ng trabaho god. Ikan kag syudad wa kay kwarta. 2 2 mil. Oh. Wala kwarta lagi pre. Pre, hagad ko na. 1,800. Agi minutso. Ay. Last price ni mo pre. Oh, minutso. Ako na na pre. 1,500. Debe 5 daw. 5 daw. 1,500? Oh. Matay na piki jus kwarta pre. 1,000 lang ni pre. 1,000 lang ni. Yate ko gamay po ni mga pre. Halos pangayuon na muna. Bro, kuha na pangayuon. Pangayuon na sa ayo ay. Mag-ulan na tara. Wala na mo gamay ng ging. Adlaw kaya animal. Fights. Sabo ka noy oy. Katigulang ka no. Wala. Tae na magyagi gulon mo eh. Wala, butasan mo na eh. Oy. Gusto awa to sa lamiro. Gondo. Buti na. Fight. Fights na oy. Sino mo to di mo dingog. Kuto din yung sting fight. Kameraman ha. More na seryoso. React sa ko TV gid. One, two, three, fights. Wala jud buot to. Sa may tuyo mo diri gud noy Pablo. Go. The three fights. Uy, gakuyog na po ng mangilaray oh. Asan po naman So, what's up mga kakwats? Salamat kayo yung Juman mong video.
So mao ni ang nagpa-shoutout. Yeah. Shout out GGM, The Ver Channel, FLM. Shout out Lods. Shout out The Budita Vines. Amping Shout Korea. out Porton Tabines. Shout out Buangon Vlog. Shout out Buguhanon Viners. Shout out. Sopiado Ring. Shout out. Jomar Lepitin. Shout out. Aileen Laluna. Shout out Lods. Shout out Kawayan Tabines from Negros Occidental. Amping Korea. Shout out Lapay Argao TV. Shout out. Shout out Jasmine Jane Maglasang from Tuburan. Shout out. Lods. Shout out Jennifer Espinosa from Davao de Oro. Shout out. Shout out Jana Gomez from Bourbon, Cebu. Shout out. Shout out Labia Aramal. Shout out. Shout out Batang Alcoy. Shout out. Shout out Cheryl Ruth Mendoza from General Santos City. Shout out. Shout out Grace Royal de Berena from Las Piñas. Shout out. Og shout out sa BBG Bikers from Lapu-Lapu, Cebu City. Shout out. Shout out ni Rap Rap, Jean Bros, Gisa, Wilson, og Raquel from QM Builders. Shout out. Amping Korea. Shout out sa old Dingkong ang pinaka-cute. Oh, shout out. Shout out ni Zyron Dingkong. Shout out. Shout out Negros Miners TV. Shout out. Amping mo diya kanunay. Shout out Libo Miners from Palumpon, Leyte. Shout out. Shout out Jumel, pinaka-cute mod. Basum. Shout out. Shout out ni Diana. Shout out. Shout out Vincent Ropio. Shout out. Og shout out mi ni Rokamura Arns. Shout out. Og shout out ni Christian Sagaysay Dodoria. Shout out. Doon sa doon eh. Og shout out ni Aldrin Minjula og ni Gisapat. Stay strong mo. Shout out. Og shout out ko ni Ken Pardo, loyal daw siya. Shout out. Og ni Rosemary Alberto og ni Jasmine. Shout out. Og shout out ni Otre Gaujuso. Shout out. Og shout out mi sa mong sponsor nga si Ma'am Welma Dinito. Amping daw ma'am. Shout out. So mga kakwads, mauro to. So please support, please subscribe and hit the notification bell. Para ma-update ka sa mga kabuang, man. Og follow na po sa among Facebook page So, wala pa kapalo. Ano mo follow? Follow dito ako. para konektado. So thank you mga kakwads and God bless. Amping mo always. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka. Sugtun